Za njo boste za 4 osebe potrebovali naslednje sestavine. 2 rdeči konzervirani papriki, 8 do 10 posušenih pekočih paprik, 1 koren pastinaka, 2 korenčka, 2 čebuli, peteršilj, 1 skodelico riža, 2 žlici moke, 3 stroke česna, lovorov list, olje, sol in poper. Za pripravo te jedi boste potrebovali približno 60 minut. Paprikam očistimo peclje, in jih narežemo na koščke. Korenje narežemo na kocke. Na enak način narežemo pastinak. Čebulo na drobno sesekljamo. Na kocke narežemo še konzervirani papriki. Peteršilj na drobno sesekljamo. Tudi česen na drobno sesekljamo. V kozico nalijemo liter vode in dodamo narezane suhe paprike, čebulo, korenje, pastinak, konzervirani papriki, lovorov list, česen in peteršilj. Solimo in popramo ter premešamo. Kozico pokrijemo in kuhamo 30 minut. Nato dodamo riž. V ponev segrejemo olje, in popražimo moko. Med mešanjem v kozico dodamo popraženo moko. Po 10 minutah kuhanja kozico odstavimo z ognja. Serviramo in okrasimo z vejico peteršilja. K
tej jedi vam svetujemo, da ponudite odlično belo vino sorte Traminec, ki se ponaša značilno sortno cvetico s poudarjenimi aromami, ki spominjajo na vrtnice in tropski sadež. Serviramo ga pri temperaturi med 10 in 12 stopinj. Za jutrišnje kosilo vam predlagamo, da za glavno jed pripravite zapečen piščančji zrezek. Za pripravo te jedi boste za 6 oseb potrebovali naslednje sestavine. 1 kg piščančjih zrezkov, 500 g prekajene slanine, 300 g trdega sira, 2 čebuli, 300 g mariniranih šampinjonov, 2 olupljena krompirja, 3 korenčke, 200 ml kisle smetane. Predlagamo še peteršilj, 2 stroka česna, olje, sol in poper. Za pripravo te jedi boste potrebovali približno 90 minut. Piščančje zrezke narežemo na kocke. Tudi korenje narežemo na kocke. Nato sesekljamo čebulo, in krompir narežemo na kocke. V kozico nalijemo liter vode in dodamo meso kuhati. Medtem slanino narežemo na koščke. V ponev nalijemo olje, ter popražimo čebulo. K popraženi čebuli dodamo korenje, krompir, in marinirane šampinjone. Dodamo še slanino. Peteršilj na drobno sesekljamo. Česen
Prav tako sesekljamo ter ga dodamo v ponev zelenjavo. Rešetkasto zajemalko vzamemo kuhano meso iz kozice in ga dodamo v ponev zelenjavo. Solimo in popramo. Vse dobro premešamo ter dodamo peteršilj. Ponev odstavimo z ognja. Zmes iz ponve prelijemo v glineni pekač. Dodamo še tekočino, v kateri se je kuhalo meso. Pekač pokrijemo in ga položimo v pečico. Pečemo 40 minut pri temperaturi 220 stopinj Celzija. Ko je jed pečena, vzamemo pekač iz pečice in ga prenesemo na delovno površino. Kislo smetano premešamo in dodamo malo vode. Nanesemo smetano na jed v pekaču ter dodamo naribani trdi sir. Pekač ponovno pokrijemo in položimo v pečico. Pečemo, da se sir raztopi.